na ya hwe hunu sei aresabia hodo wo man ganam mantam mensini nkron kitu na dentamu nyina no se koba sei aresabia no hia mfidi akade a saa so ye na behwe ede saa akade ni nyina ko se ye mpa se ye den ni nyina ombetuto bi dia ko na boa na ya aresabia na tumegye na se free sei o kire mu amra na oyo mampeni ebe de kire ede ma ye mpapa mampeni a wenye ne ba bi kro Professor John Evans o Filipini ko eja wenye ne ba bi kro no omo disika botini $250 million US ede share akadiem tutom fidie pedi kwa aresabia hoto wo manyi nanso enam say oman poor maintenance culture chese ye bibia ya me yani na akire enfa ahusiesie hu nsem ntini bibi say enye ne yie mani nyina hye kwa omo de foto eboa na Ghana obehwe na mpani ha na akadie ni ha no ebeboa na ayarefo mbe kwa aresabia no mo ho henha wo no kama eno achi nso a doctor for ne nurses for omo bre su bitwa fi se doctors ne bre nurses for no so bre dodo na boa wonom no mampani wie ye pe no watim se oyiwe Ghana format denne Kolebu abanya resabia Kolebu teaching hospital yemfantu banim say eye Gorgeousbeck maternity ward eno ne ya bia ya ukọ Kolebu a abrosan gengireje ene ese ne tintini ni ehọ na ade hia o mafa afuru a o maye ma be ma de o fa afuru asabi na wo ya ye beyibonsam be ma fa afuru a wo ye beyibonsam na ese wo ya moche emwa enti we de ma ne fa afuru enti ba bia ma no e fa afuru omukọ ekwaje ayarehwe esan wo ho no maternity ward no obampeni kirem se akwakoye owa fidie o aye owa fidie buta eti no womba dwira to agu ezi fufuro okura kama sebe ya mana ho ba monsem be konkan na sebe obi ko wo na betia ne se Kolebu maternity ward adwira gu aba ewidi e be ba na nyade wonto obampeni kirem se akwaye owa fidie death trap into obedwira gu ne wasi fufuro e de ba ma wonam kwa wo so ewo Kolebu aban ayarsabia we asamode edema omen katafeta so 9 ewo women and leadership amane bono no na Greater Accra Regional Minister me wafase onimnyam volenda obena wa akwele okuru akasa kirem sei yemfantu Ghana fuanim yemfantu manim kura na Greater Accra ready for new era of air cleanliness and as minister unveils comprehensive cleanup roadmap etimika say me wafase Linda akwele obenewa okuru kirem say nkra hanom yamfa ni agrobio de wahunu ehunu ni mpre so de wahunu no ohunu ni mpre so ensu eto ye ama wo lessons pa tom ni shepa gu akwam nkra hanom won be die agro basa agro ni nyina ne say ye betu ye ho agu montene so brano ayensie kama se be ye ngatesimu bete kama ya tena ye ne ye mentene ye fiefiem eho be ye wansen se be ye nsu eto yiri fa nipa dodo na 5 fi ni bola no eso betie na bibia konka de ama omen eno e katafeta men's and leadership kwa kata na no pay ye de munsensem aba abeto edwa yefra na mkopie mu e wodi Meridian kwa kata na de nsem ni bia aba abeto dwa no pay ne mra na ye the truth behind the news na no pay ode nsem pina aba abeto edwa na champion Taylor wademena Facebook and YouTube ntino ba dwumadie benyam chafa pa no pay eno so ye bono baba sa ede asamo na ode date NLA boss force a year fee hike on Afalutu collaborators to fund PR contract amuchirema opinipo na ye kwanchirefo opinion oda omen ya chacha no National Lottery Authority no me wafa Alhaji Abdul wajiji sika kesia de free adesha omutwa loto wo manyi ma de no maso ye ne yankwankra de private eye loto operators no omuchire mi se license fee to me create do ma no ma ya adwuma ni sika papepe ya gege no owie ya ode akogoro sika na akogoro medamase ma se Ghana me nya so mfa so Obia ode test report no ode test general report no ode sika na akogoro medamase a o me nya mfa so Obia wo so intemu chirem ezi no penin otewa no mo ye den abanyi na de wache o yeba chacha na kakra ebenya na omani benya so mfa so rom ba akogoro madam asede a nyansanim ntaye nsempia no pay di Meridian ko akrata no
the truth behind the news or the honsem aba abeto edwa yefiri wa mnempie mwe the new publisher kwaka tandi biaba no kirem say scandal hits 350 million Ghana cedis flood cash. Attorney generals admit contingency fund was frozen by court but allegedly instructed Bank of Ghana to pay. Hey, adia. Na saying na beto dwase o man ensu agira fayen enti ye pesika na ye de bia kwabo ade hye o mo ho aka atwa me bia busunya gu ebi nso efia japade nyina sa ebi dan kura dwira gu dodo na nya baabi mfo mutiri mfanto o man yim enti ne yenyi sika bi nkiche na ye mfa bi nya nuane baabi o ye beto toto mattresses ahodo a o menya baabi de o mutire atoto ende entontom dan ne ade ebi so benya sika akra na mo de ahye abrabo ase Omampeni epa foto 350 million Ghana cedis disi wono mu kirem se sika ba bi o mu yafiri no omanyim na ma ho kwan ye fa ni se ye contingency ye fund na beto dwa se dom kuma ni kirem se sa foto no kura no omu de ohya to so omu freeze account no na omanyimu abalo ye peni ono kura si osoafo ohwe atenten ne so edo no ankasa ne pe ebumra so etimi ahye Bank of Ghana kete me wafase Dr. Johnson esiama pandit say onyi sika na mamekeso makoyi sika no ana muteze se ndigana mla na nya dwuma bio wa woye abano ye pani a wukran so manyi mra ekita wa winim bibia wo san hwe atenetene ne so contingency fund omukire mi se sika yi omafrizi no ne watumi de ope amama ko iska wom dia wabu amaga na mna so didom koma na buafu pa say papa yi emna mfa na level na mana yetim sabe yebebu mna so atem sika firi baabi a yepe bia de ye pe na ga na mla na nya adwuma se maban na abende mpa de meye dia na kabi na menkabi amamwo no yanse be ne wom ano pay me wafa as deputy minority leader of parliament Patricia Piaje ni buafu pa odene dom koma nanim kasa ya no pay ehon sensem ababeto dwa na asamba akonso abani o asem bia ba wa na kuakata na ba mane say chicken steal videos flood agric ministers phone as Ghanaians eat government fowls. Let me take it once again. Chicken steal videos flood agric ministers phone as Ghanaians eat government fowls. Entini nyina ne say anani na ban ede hihye bi ba yese o manyim opeso oboa ne kuaye ko nkane ne kuaye no se onkra bata pi bi mu dua nuane ahoto atosode ne ade ene bi so nya mmoa ntakramoa emmoa so mutie dua ene nan nkusie ni mponje wo wea dabu ofui kokote odabo wansan ne ade a ne nkokoso wom eno dabu ne ade nyina kofi unim dabu wa wi bi da wo mukosua ne soso pa na nam edabruta na aya oye ne kon tia so wo ntia na nipa pi na suro omo nam ye debruta dabu wo wi ahwe anwe akoko bio omo soso bruta ma we pa na amampeni ye pe na osoafo no do man Ghana ye nuane ne yekua yeso oniminyamfo ewe kopoku food and agriculture minister mofa boss no na mo jirem say enkoko na mo de ma Ghana fo bi say omonyan na enso abapa na mu tiretirem na Ghana fo pi betumi enya nwuma wom na omanya sika e de ahwefie wo betonton bi ye benye kakra nka de be podwo ya na ofie nso o kirema bi mu afre no epie mentemu fo bi freye sini yankokwa de omanyini but enya tofo ndi se be nden ana o kirema se mama made nya patofo de ma wonom ebi mu tiase enya abotre wo maton nya sika atrem kama owa no hu se ebi mu so asan afre se sini yankokwa no omanyini kama ohwe bi pa na taban pa wa ya kese kan bi mu kura yakokwa kontwan mu ko hu nwimba akokura ni ho na ne sere price ne pete etide se be nden no so munya abotre ne be patofo ma no mo se hwe boss de na okan nkoko na mwanyina wi nya tofo de a yentumi nya sa mistake no enti de ba yankwan any steal enti ona bo horo mo hu se ne phone message ne ba videos sa amanfo de bia hyase abonkwan pewa eni e steal wi eni yanwa se ya na o se boss ade na no anu do nkoko na mo de ma ye no yanye wo mo mwanyini kama mo ye fine na nzo nya tofo enti ne yakum ede nkoko na ye steal abenkwan eni light soup
ene nkatenkwan ma ye de pa yanum de ze ne ye tu ase yakra ana minister ndrada okopie mu e wo committee anim ene wo tiretirem se asem ekoso no nkokon ketenketen de ba ye no bi mu de anyini kama mama sha ase de abon kwan ma je omaku mu nyina awe kra so ade am fa nya adwuma na munya fa so no maku awe nti se de aya no no nkokon ketenketen na manfo sha ase de bon kwan ofie je sa ba botai no momwa no mane mbam na DJ Omalenka unya bia nka obeku ma wi anase nka no obeton Omaro ozi unya bia nka sa me ni fie oye be de no na omo kire me za video na ba na ba ko tumi kum 10 bom 10 no akoto size 91 you adenya go for Jesus Christ ye o mai mwedo omo tumi koto eyi no that is na e de ye nkwan no size 31 and 91 no akoto ene ye say si omo fa ko poto omo mu yusu eyi ni muchia ma bojamfurumu na eja amu de asiso kurade yankopon na oba ko na kwante na mu di nunko no mato no be 10 na mu di nu mu ati say yes and na ma ba fie ye why de na ana na mama mira musu nya bie anka me ha me hokura nton na bia bio akukofo ozukura de nka me de ye den asha enda me ka chani so mo de ankwaje nkonkotinkitini binyan me wa fa ase asha said DJ Omaro no wuni mi wafasi eno na meka cha ne za mesre no onkoto nkokon ketenketini bi onkwaji bi we aba de che free no nya wo mo ne yard ho na sebe ya nkokofo ozu na ya wie no ohun ye bejai na nka DJ Omaro ba fresh akoko oka kira me say okoto a o de ya ne bo be ye den bitunu fa wanti ndi mesre Aisha sister Aisha mesre o kokon ketenketini si aban ye si aban wunya bi ha kumbi maye wate ba beto benkuni ade a eja wofa Omaro mba ne sere ba kwada so a fresh one na eja nkono so afiri afam ndi kokon ketenketenga na fo monko gigibi wate na monya ya na zimo nya atofo asabe de obedi de mo wate ase wonya ni wanya atofo de obedi nkuto de mo kra na DJ Omaro wate say abutreka wate nka adena ayansem o ayansem na me wofa ase eyi abutreka Frederick aguna so adura brante me wofa ase because me krum fantinya na obeto dwa se pani on na aba fonten tanso e dwiri frakadam dwirim ene wo ye ana ho ate ana US mpanifo omomode ya FBI fo ya ba manyim ye befa na ko o munya abotre ye mpene ne ade omudi ka cheche ne kotu mu ne ade a no muma ne be ne ade am enda dana omudi wiem hyen ba ye say US me na kire say so obi ebu obi apo e wo mukrom e ye ne frakadam e ye romance scam ebu nu kwase a na ogini sika dia sika ne ye $8 million nyesika kuma o emu odu pa chenechema wuntumi chen enti no wamo wa mlase omutum be faw efiri wo onu ni mam de ne ko na mko oto na no emra bo na tensa omo de nesen na ndo abetodwa say omo di plane mo no chia abesi Accra International Airport abeta me wo faase Frederick e de nesen omo de ne ko ze wadu odu okobon hwem mapan koso we de enhwem na ekoso nti okona se ne ho sonso abroba obesan ba fie obetumi kura nya compensation na mo se kobase asamo no se ne hu bom mu pa de a na chiri kwan atua o eno na yere pa na wura hubuta wahu nti hunsam na aba no ne hunsam na aba no de se de abutreka no de se no ye ba pene ye mpene ebu kura kogu nsa ekogu na nanom omokɔ nsuo mu kura akɔbɔ de bi kura kogu nsa sa abosom ne nso de mmɔ no ho ban o man peni nso de ne ade a enkosi aga na Ghana man betumi ni US atwemanso hwɛ ye ne yamra no moma ne nya adwuma na hɔ no de openi eso pieto ma o bonsi yankopɔn no mudu aha na ye de mra di agro US fo ne openi wo ye hwan ebediu Ghana pe na akoya na sententan mra a chenketwa enchi akese na the Ghanaian publisher de nkrata no bia ba wakyerem enti 350 million Ghana cedis contingent fund release minority brass AGs lawless approach enti honsem no ye de kaka honsem enti katafa tasom yensa e the Ghanaian publisher no ba ma na se de kwaye na no ano no a echire din sika hu nya se omko yiye no atene jana ma hokon omko yiska no enti webu o man mra so na MP demands prosecution of officials involved in $208 million a Met scandal. Ghana for beka ya betodwa wo manyim. Say cargo bi to free Ghana. Ena wo call Australia manim. Na mna wo call ye no.
ade ekosi ye nie kago ne kwa no e na mbo moden a eya nhehye ye kama woni made mu di kan ye bidie ena mu di gu ase ena mu kofa nubane met bebre ere kwahye bidie nase na mu tu kwan ko Australia ban mu na wra hosam ne say omukodu wopa na mpenifo yen hwedo mu hu say ehyen na efiri Ghana aba ne kago no enema ewe mu no ye nubane nko a na mo de bidie chako asada akata ni keke na hwema beto odwa ne kirem say enya semukuma o omu kirem a wo manyim eye minister for interior so for hwe afisam so oniminyafo Alhaji Muntaka Mohammed Mubarak ebe kirem say asam ye ne ko mo suspect sa asam na si ye no eye nipa bi ena hyase wo manyim na mo kirem asese no eye state agencies Narcotic Control Commission NACOC and the Bureau of National Investigations omakwache opini ota no ama sa pass we no katera ne koye no mo jirema sese no omahunu say Ghana ban nani abere pa na hwema beto odwa kire sa omanyimu abanyimu mpenifuo bi nim hu bi omo kirem say top government officials enim sa enubone na ekoye no omunim hu bi eno wa kire nso amba mokuo na wonom ba moden ahwehwemu ema ho kwama ne koye no empenifo bi omo man mo kitatumi ene ka kire ho se munyama ne nko ye ne ayedea e kire din ena mo de ade ya kwa Australia mpenifo ache a eye ne muguase na gu oman hu fin damukuma ne kire mu se bapim sa na ye kasai aban tumi nchi panin bia ne ho bo asem we mu mfa ne nko gina ma no 208 million ni amabone amode ko entemu kire mu se sa de na aban ne ye no omaka so wona ya adwa no moboa eba ne se na matena hanom ma aban mu mpenifo bi ene aban mokuo emu mpenifo ni bia ya hwe han saa na mo di fin ne muguase aka oman nti aban so de na nya hu bibi nipa bia ne hu bom na banche no na mra emfa ne to ne level do mo kire mi se me wo fa se Muntaka Mohammed Mubarak interior minister mo ani nya din o na adwuma wo ye no e kama ye se kokwase yabem la kadase ka bi yabo wafa no mu nje de hunu so me wo fa se eye ubawura mu e wo finfin mentem a openipo ye ranking member on Parliament Defense and Interior Committee Reverend John Intimfodjo asensa temashe bedwani ene wo pogem a ne buafu basa wa hayi kaka na adwen pam na obako akata na feto so enson a behu Ghana mampeni nya papa John Dramani Mahamani mfoni ana efi nso mampeni beje chiri Professor Jane nana opoku agema no mu kirem se Mahama VIP lead national cleanup exercise nti enne nsiesie bekoso wo manyimu no ye hye ase wo nkraha ne miamia hodo nyina mampeni na bedi akire nyina ye bi enti wa wutifia wutima no pei wonko ye bia na pese wo kire sai enti momode amansi fom ko yenko siesie krom kama na bibia nko nkan fa ma oman na daily guide eden sama ba Obama ne say abutreka extradited to US over 8 million romance scam enti abu Frederick na mode ne sen no okokra ze said oti do da chiri kunya tua ye me wa faase rade nyankopon abutreka na wade ne sen no nti ne ho asama ayen sempi ni ade a nti de ese na abutreka ye bepere ye mpene mu nya botre mebuni ye kire saa ankusiaga tabutreka de omode ne ko omode abuko ekokra chiridin delegate man bono no GJA gives the Central NDC chairman 7 days to apologize oba Tampa radio ana mokotu mu ade ntia ma ban na bai wo de ko ba bi enkusiaga na mu chiremu a enafua nson mpachew semtwelefo ko mu ko president me wo fa abet Mr. Kwabena Dwomfo no ma mpachew de mbekọ court asemdi bia na mra ne madi sesebe why baba ne nche se o man nya wo dia kabina menka bi uyi o man mu pani na sebe wa adwene na utiri na si utiri so na adwene na dawo bibia pepepa o mu kira we sa asemba obi ka asem gu hu fia fa kwa asemdi bia enfa pe na nya ho se ye wo jungle man mu se mi wotumi a ade sesebe abo ajata ne wansanya hia ode na ye nkwan ne se de opebia ye nya sa eto mu kirem se ba ne sa na wabu mra so se bi nyansa nim
Oma pansam trefo nyina hyew. Na on samfa bibi kakra mpra prechiri. Obatampa for mo ko bebeye 200 million bi ma wo na mfa mpra prechiri. Akoto radio station ma de ntia waban na aba. Waka asemetia me na court ne esisi ye de yeden. Eho ye de yeden. Na Ghana penance mu be koso a. Ghana pe abanya ba sa ma banya ba sa. Nya ne sha shi o. Ma ban na aba sa wo manyi musa. E de ade a. The Ghanaian Times eden sama ba the most authoritative newspaper. The Ghanaian Times kuwaka tana ba mane anopay. Na Ghana man penifo ni da no tirem say end to broken medical equipment era. Page 12, President unveils firm to manage devices nationwide. Say the medical ka kire wo no. Me wo fa say the da so na nya no na meka ho asem oni na ho. Champion Taylor, wada bomodi anya ne. Kuwaka tana ba mane say the Ghanaian Times se mfanto anim. O mampani nya kwate futuo bi. The friend no Ghana Medical Fund. Ghana Medical Trust Fund. No beboa pa. Na se the medical aka no. Aresabi akodo wo ma munyina. Baba moden abofoto kese kama de atose eye futuo num. Na aresabi wo Ghana ba bia no se mfidie akande bi ni ho no ma. Na sa ekuo abedweko no bepa no. Omo doctors, omo nim de engineers, omo adwene mu abobe wa aresamu no. No beta no. Yebenye sika dia bofutuo no mampani be yibi dia tum asofo be yibi mahwebadwafo be yibi yensusu be yibi aka ho na ye dia ye adwuma na yakoto mfidie akade empa da ayakwayara sabia hodo se be ye hodo a okwayara sabia hodo ho no mo no eto betumi atwante ho nsem na no pe no the Ghanaian Times ko akata ne fa so pa na ode nsem wi eba ebeto edwa ensem no edoso na yemfa we ntu yese boa the metal lens eba mane no pay say NHIA cracks down on illegal charges in Eastern Region, page 8. Itayen semo Dr. Victor Asare Bampo National Health Insurance Authority on a penny powder no which the mass say no a piamentemu Eastern Region apomuden insi achiba aban penny for the bar yananka ja ukitabia o de kware sabia nanka nduro bi ene ye foda na ya mo nduro ahodo pi nanka ye se fa ho ka o mu kire ma Eastern Region mo fa anya hwi o he ukita Ghana ka de se bi ukita semina na o kram ya hia o fa anya hwi kraman o fa semina anya hwi sa de tie o mu kire so de kware sabia wo ya dan kila betua kila tua nko na ekwaso Eastern Region tipelifo ya war ma chichi nipa ni bi kura asabe nurses fo ne doctors fo ene health administrators ama ho kwan na nipa kicha apomuden se chi baba ya sabia na yesaginiska ajizo mani abre buta omusi legal charges utumi sade we de enka apomuden se chi ba na fa ho ka nanso na hwe han o mayire waji usika ade we enye ho nko a o wo kwa ya sabia hodo o man mu a medie ebra mbo modin akwa ya sabia no na nse ya mekọ ya sabia o ran clinic ya secretary ya openi eyi folder ena pala baako de aka no omotwa am se me nkoto yes omotwa am se me nkoto eyi folder ena pala baako na minyaye me de minim ebi a wo de okwa awunya jese ohwa lesa omode mayen se wo check health insurance eye card na enkania ma e covered nuru e fa ho ka no peni edosu omo se abodo be 500 nuru be babura hanum ni nyade wa pi na fa ho ka nanso omen akwasa sabe wo gita card na kura se nyansa bi anim je wo de kwa kila tua nko a wo e mobra bia e nchada mobra bia ndisi ni ameza Victor enya Eastern Region nko asem o openi mo ni na ho be bia e kwaso sade na mo fi se ehu hia mo maye nyaaye Ghana ni kwa no hu ni se yes okọ kotua ni sika ni mpeni se bia bo ntakra ma no ho ofe na takra fun se de den ama ya dia se ni se na ekọ ne ade na de apomujin se chi ba ko na ekọ ya de fie ko ya chire din ebi entumi emfanya hwe de ka sai ko fiemfa ko aka tambo so ni na me de bede ba ko bi san na me monitor na me soro so kra na me wa fa se ka chire kwasi yebo a all the way from Agwanso Adro na oye media person pa formerly Kingdom FM 107.7 afin so okọbọ adwuma kakra ko duedue mu a e wo happy
98.9 say obo adwumaden one of the radio station wo eyi aguna so do no chire me happy girl's birthday nkoma ni mom ni madam Emilia Asma owasinfusu na wei efri ono ane ba ka chire akwasi yaboa semtwere ni na busua nyina wase nyankopon hira no no anya ne kese pa so wanwona enkoha ne papa fisi asase so oba ye wanwu asase na so de nenne pa ahye na funu mu ma chese efiri suru kwesi fom asase ma dodo de nyina wanya biye di enam ne maame ode ne ba ate asefo asase so nti enti miami madam made nyina madam Emilia Asma ewo asenefusu ka kire kwesi yaboa wa wo boy yensem twren na me anso meka ho bie ye ma happy birthday ahofe ya me nkyira wo enkwatenten onyini kire mu ode kuko mo mpe be abo na yankopon tio na onye wabisa de nyina mfamo happy birthday mom madam Emilia Asma ya me nkyira opinu a woda no onye osonko kura wa wo ba ka kire kwesi yaboa na abusu nyina no mo se anopai yemfa woda sonko emfa emam ye nyina wetina kas eye ko aka tambo so dwumadie no yemfansi na DJ Hitman entwa dwumadie ni so kodo menko anapai yenchia madeshia wo pram pram traditional council na matrankunya na no matrankunya wo pram anapai yenchia won papa wonum say anche na fe pram homo ho afahye no eba so pram homo ho afahye no oh okay anche na eba so wo pram ndamuzo mbeko lockdown dwumadie kese bi eba so wo pram and you know say yebedi hu komo papa jana pe yenchia fast trade cultural and food festival for wo pram hajia so no di anape ko yenchia no papa yesu kopie mo pram mo tie dwumadie ni ye papa so fast trade cultural and food festival eba so pram no yebedi hu komo nti hajia so no di anape wono adwuma fo nyina na special good morning en confirm na fa this year wo pram nyina no ye chia mo papa ko nti ehonso enkomo eno no right 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia quick commercial break ye ba anapai enkomo ho no ma ye be wo twen ye be sisi Minia femme waso any umre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels 171 Trail sa wo pebe bia ye meetings and conferences anyhow because Diofosu Plaza Hotels were very spacious conference halls a state of the art se ekomdeo na wo pebe bi ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudi wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe be bia se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, emema any man na to me see one trini. A modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, ahomikawum nebe shekiu amawoni aje etwagusa. Oh, Diofosu Event Center, Diofosu Plaza Hotels. Edai papa inipade dear Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ya bia ya punama. Afe ye wa 1 bedroom any 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wa busua abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Etwa kwan ewo obotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ye ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ye ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homa yiso 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. FIFA World Cup akansie na dusubiemo deal 106.9 home of legends the live commentary ebebro anti wey akwanya sa won so bebo wadwaton de ho dawuro isanse ha no obi ate wonka sika kakra bi na wutua anti won so yadwumakuo na afa pese wo bon wadwata de ho dawuro but what dey so be friend 0577475343 DL Passport DLFM World Cup live commentary Joe Emwede United States Christian Police Mexico Santiago Jimenez
It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Kanawu. Yeah, that's all. Kana we are charging. The echo so bronwa was some patema war, crowd was so. I feel some penny for tuna JJ Monana pay more quenya. I won't so what do Kanawu Ediaba. And I'm sure could do some beatnas if you at wow, would you know, so you more quenya. I won't so what do Kanawu Ediaba. 106.9 Johnny live on Facebook, live on YouTube bar. Also share link and for Fufrubin so and to me and Rebi and Anna pay. Ishaba could do some be for microphone and another pay. Onso kana no mamintio anapɛ kodwo wode yene nam hekura nie right brako ba no pɛ me na wase na edi kan yem fanchi mo den ame yetiefo no pɛ won mutie yemfa chichi ne benche ene me wonsem ba ko mienu miensa bi na ebrenti ne yebɔ ne tetew ne yakɔ na brako bra de edi kan ni ye wo companies bebre wo manyim dedo na ye industries Lebanese for the womb, or many mumpany for the womb, but to one eye Lebanese for the end. I don't want to mention names. Na me the mania D, near be a chia quetri. The people my na bed is a bracobna. Those companies, you know. So mofa Obia Juma. Quenya ya na mo de Juma ya for the first one. I na imu wirempa. Nani say mi inter ni hwehwem mapamato mboase yaye hwehwem we mi ye enya no achepa na eburu be ye 2 years kura amene ni papi na omo ye adwuma o those companies no mu akasa black obade yakoso ni ukona on company ni ye adwuma ya wa adwuma e beka ne se bia wages se adwuma me ye no bosum du a ye ntwen bosome de bia daily wages ne kire se me ye adwuma bia da na me ye adwuma na tua meka ene ye wo salary se bia bosome betua woka na sa adwuma mienu ne wo ho hyehye wages no se koba se ye ntua woka bosome de a de bia da wo ba adwuma na ya de usika ama e kina ba ma adwuma obi a na woka de otemi ntie ne yi na se nipa no betua ne ka bosome de a se bekoso bibi ni bantumi ama adwuma agye se wantimi amfa reason nchirem papa bia nto asomu amade a ese ye deduction efi na ketwem ana yete sika bi free na ketwem number of days odi da afie na nema yakwaso those companies ni ba kwabana se obi yare se obi hu mfa no ne bia yade a wayare no ano wade na ese nipa ne kwa yare sabia yafa ne se wakwa adwuma no pa ba de se bia no nsia mbapon bia enumre be ye no nan a ana no nsia most of them ne kura 12 hours service na moye se omo hye adwuma ase anopa no nson a won be pon agye se enumre no nson na mo pon sa na moye no 12 hours half a day adwuma na moye no na sanyame anka ho na bia wakwa adwuma
na wayɛ adwuma bobia no miensa na dumie na wo yefunu makaw bibia chew dendenden ese okwa yaresabia wo so de fra adwuma mkwasara kwan akɔyera na omode waketua no ede no mamakew half day ombe check hours a wo ba adwuma na wayɛ no na the rest of hours na wo hu mfa wontini wasere kwan no ombe tie afura ketuam e wo manyim bibia to ano wɔden a wasere kwan wode nkrata akɔ a bibia di adanse ye no wo ya de kura wakwaje medical report na forms de akɔ ne nyina chini still ya besnya to waketua no number of days I want to nyafa beti ne nyina afura ketuam e wo manyim ɛna mbisa me ho sɛ ɔman bɛn de atimu saa no ɔman bɛn de atimu yi sɛ mo ne mu sɛ ɛyɛ wages di a mo ho modern sɛ nipa no so ɔba adwuma mo fa ne sika nhya ne nsam enipa no pɔn a tua ne ka dade na wo boas nipa ne sika no de to hɔ no mbɔsome ansan de ama no nipa no yade brɛ na wasra kwan sɛ sabi wo kofie akwayere sabi a yase wanya food denti ya man half ya marking half busumu du wo ya wan won beti sika na fura ketuam wo konso a enko babia o man si ya wo labor commission e wo manyim e mo hwa apade so anya sabi penin ni kura yim Ghana fo a ye ne adwuma ye ne ye bire moja ne se ye be ye adwuma no penin amanfo obere pa na ye so bad say your system no e yesa menyin ni se obekọ outside Europe anasa mo no ne kura yi bi na wo ye adwuma na adwuma ne atua wo ka bosome ye ka ne se salary na wo yade potipuru aba ahokyera ba na masra kwan me di medical report aba maji atumi se me yare ampa na busum du a ya se wo yade ampa eso still number of days ade sa ho yade no ya te ni nyina afura ketuam even that day ne kura me wa adwuma mu na yare ne ka me kura no still na no ba bia me ye adwuma do ne betua me ho ka number of days hours na mentuma nya adwuma wo dada na me yare da ho a me wuo no kura still ye betia afrim adentene ye ma Ghana mrante wa ne mebunu ne bresa e wo manyim companies ne doso I have their list here and I will not mention them but mesere mpanifo omo nsore na muntu hu anamon e so bad sasa ne ma we kwaso wo h them say omunya saade na woni mi say ade ba kwa ho ne say Ghana fo na omo de da sa companies na no no omo ne Lebanese fo no e de omo tutu nyuma na no no eni Ghana fo companies ne bi no empenimfo a wo mo hwe empenimfo a mo hwe adwumayefo no so no so ade omo ye nie sika eye bosuma ketua e so omo de ma adwumayefo no ba ko woni so mutumi che obi de mu 3 mama na 1 how yes that is what is going on in some of our companies in Ghana especially when we ye industries no Lebanese for companies do to na sa na ekoso peni o ye Ghana ni abroni na fa nipa na adwuma wode ama ne say ebi aboso mi tua nipa ne ka 2000 obetumi achem 3 no ama Ghana ni abaya na brantia na na say bemu na wo ye adwuma ama na 1 ne sika na ka no gwadi o kurom a adenti na ye ho saa aso man yɛde nipa ni bia yɛ nkoa ɛne yɛ adwuma sɛ donkey mma bi no mu didi pɛkyɛ to me hu ne sɛ entwa yi sɛ wonu mu sɛ nipa no ɔyade na ɔyɛ dempo na ɔsra kwan yɛ tangible reason kura na sɛ bɛtena ketua de a enipa no pon adwuma fa disika hyɛ ne nsam na ɔhu sɛ da wa nkwa adwuma no onu ni asɛm ɛyɛ work and pay adwuma na wo yɛ no na ɔbɛboa nipa no sika no ɛde ato nom so ɔba akɔ yɛ investment baby we have no idea na busum du a watete afiri mu ne de mimi I don't foresee any sense in it enti mesra ban omunya hwehwemu labor commission fo ntu ho na moma yen eyade a eha Ghana mebunu no na ye kwasi abuo na edibu ya mrante ene Ghana de hye wa ha enya de pa se ye betena se no bi akoye adwuma no bewie na opon ya na enne me ho mfa me ntimi am adwuma me de report aba magya tum se me yade ampa yes half day ya tell I mean how doesn't make sense enti penifo nsode na companies p e de Ghana fo adwumayefo ya donkeys wo manyim e do mo ye adwuma pesika kobo wo bra mu krom na Ghana fo no be ye adwuma at the end of the day peni wuntumi mo bra bia adenti na se ba ne sa o man se o minimum wage ni ade hihia hodo ese ekọ no na ye bu Ghana fo no se ye donkey obi anka hwe ma yen penifo no so ne nka bi na Ghana fo ni pino mo ye adwuma o companies akese pi no ayi ankwankra de no o mo bra dodo na ba nya bibi mfanfa ho ba ko bra no su firi ho no ma ene eno mampeni ahyekete se
ɔmamu nyina yɛnsiesie kurom ne adeɛ bakɔbra ne de kura ne sɛ di kame na ɔmampani ase na kana papa mu no enkadeɛ we nya ɔmampani na yeso wɔka wo bakɔbra we nya ɔmampani na yeso ɔbɛka de bia me kasa ɔman no ya kyekyɛ ayɛ ye decentralize ɔman no enti ɔmampani ɛhwɛ ɔman no nyina so de nanso wakyekyɛm ayɛ ne nkura bata obia wo baabi a wɔda a wɔyɛ adwuma mensene assemblies no aba ya 2 year assembly members no mo so mfa so yɛ de anya Nibisao Ghana yakasi obi assembly member ne somfa so e de man potem in electoral area no e de yin keme de say assembly members no dodo na yehu am somfa so bia wo manyim to me we say it ya to aba kwasan lie eyi assembly members any unit committee members e keme ya say yenyu am somfa so bia omo so akwada ne yeyefo no omo kwatena assembly ho no ma omo koye ye wi a kire din Sam potem hu ne die ni sesie no. Enya Ghana mampeni na ombeka nkyerɛ sɛ kwesiesie kuromu. Mensi na wowom mo assembly member wo electoral area wonim ho sɛ de hote. Saa ensu a eyiri fa ade hye ekum nipa yi. De bia meka. Sanka assemblies ni ye omadwuma yi anka ensu anyini mfo bia okroma. The last time I said it here, say yawo potem ni nkronkura hoto. Metropolitan Municipal District district assemblies no anka mo bylaws ahoto a eye adwuma pa bylaws no wo ho but mo enforce ena ma ho we kwaso afi na Ghana nya bebo dawuro se obi an kwasiesie kurom wei ehu hia se ebetwen na mampani abaye hu dawuro se yen kwasiesie kurom na mo assembly ni mo to ye den ho mo so mfaso pa wa assembly ho no ene sen a won so wakogina se yen to so aba nkoye ho na boss mo na bo na wagye atum na wonam kuroma na wuti aye kondon yeye na mpotema yefi no o mampeni na mmode wurase akwesiesie mede maka sansa mansaman no ese mensini bia ne yedin no mpa obie no mude o mani di ne ma bia chi wo mensini ni nkronkura ahoto ni nyina mu ebeboa na o monitor when fini de e be prapra ne ne ba de be kena be kɔ na ho ayema bio because emna bia ne ho a eboa ma ya hye na nimpa na agyensem hunu di bakobna ya kan you mark it on the wall alajo gata no ombetimu ne ade be kena be san ayema because obi ani ho a wo hwe se nimpa ne be gyansem hunu di enti be san ayema wombetini ne ade kyen be yema because enipa ne be soro de ball na kogum yanchi obia yamfo obia nkwa asem di bia ana no ne beto odwase yankopon ya atom emenya asem di bia no no wokwa wodi nsem hunu a yamfo nkotum ebe mu adwuma aye adentina ye wa assembly members any assembly DCE MC na motena mani pade ball agu gatem na muntumi nchi bia fa ne nkwa asem di bia na momma na adwuma nye enka machi obi wa lajo gata no ena momma na yima free pentecost sade wa kopie mu odona sekre ho no ma enka hu ba bia ball da ohu gata nko ntwem ho bio yes amanfo se bi jaya na ne de akoto gatem panin bia mfe na ne ni akire nchi bia ma twa so man panin mebo dawdo sie nkosiesie kurum na mo tete o ye den intermediate mesre ene ye besiesie but without enforcement no sa bola na ye hunu no we ye nsuyire na de baaye ena petipeti kurum ye wi a o mbese de gugata no mbio ente ye besre assemblies no entena se nyenhyehe pa bi ma ye ho na mo ni assembly members ne nkasa unit committee chairman ne members enya baako kuru yamram munya manyasem firi mu na mo mpa badwakuo bi task force na mo pro mo keka ka mo nsase mfa mo awonom na mo nhwe mo bese mu den assembly sika ba ho bebrebe ene to amagye no bebre kura mu di ni kwa a o manya so mfa so bia mo mfa bi mfa mo empower task force fo na mo mfa mo pro e wo nkronkro ni mensini nim ne nipa bi asabe ode bola begu gatem obeye fie gu ba bi ansa fata ne ya che no ya ade we bia ko bele hu hia kura se ba ko ekoye siesie bia on te se be ya ne sane amamla na ya dwuma ndie o mampeni be hye me ba ko siesie kuro ba de be kyena ho be san aboma medima no sie no me wo faase abutrika na mo de na sin wonim me ko online na me hwe messages amanfo bi e pass on na brantia na wo hazard na Ghana mpenifo ahwe sama be fa ne ko o menya ho ba mo nsam nye na o hazard na wo hazard krono e hazard ha rakobna Ghana yen culture and values no te say yase no Ghana ni bo krono ye so hazard o ye adwuma pesika ho na kira wo sa yei for now
abotreka enya ade a omo abua no eye fose ade no waye na mom sese no omo kirem se eye ledge omo susu sa na mo se ne watu hwehwem mapa na ekoso se kopia mu se no kure ampane yampa waye a krono enye hazard eye mo anwa se ne obi bo krono be fontentan so a ye free ni se wo hazard young boy openi sika na modi mani asi ne ho masa wo dada wo bi no waye ne frakadam no wa wiye ni sika eye hazard e wo manyim ha media the way amebunu no ye boy abrabo no to me ehu utumu se ya dada wo bi afre no agini sika wono fon so manipa ni su abrewa bi anya san sika small boy bi akwaje na wode nam krombo life ode akotoka na abrewa no atwa hwe awuo na yate na wo se eyi o hazard no yakro no obi obi tumi kofa obi one city ni ya china tum no obi bokro no adwira amanfo sika e wa be for 10,000 ye china ye say hazard mo me nya sa de na ye makwan na nimpa bi a wo bokro no be for 10,000 ne yan track wo mo jechi won enchi wo mu nyina enya de pa nya de say so me mentanya botreka na momu no sa de na wa yampa e man no fa no to na level emla no fa no to na level na mpanifo nso enya hwehwemu say Ghana ha no sa Ghana panin bi obedi boni bi anso mo make sure say mo be kye no mo make sure last me kan ha ya baba kan fo lata ma kire say we di Ghana sika bepem ne montumi mfa ne ma adenti na wo mai say ya no kura mpate bepia di sika mo mfa ne mara Ghana fo hia no say the US fo tumi anya tumi ko fa na bai e de abutreka e ko no the same time mo say we di Ghana sika ye hia no papa ne ya fe no o ya Ghana ni tumi we di sika mpa ye hia no ma ne mara fie no ma bo ankuntabuo santesa medi mpanifo ho yawo enti me de mesere so bi bokro no ye chena mo manya nya se ye katakata so na sese no bi bokro no wa bokro no MP e na okọ Netherlands a o makọ chene se wa bokro no wa be fontenta so maskam e so bad brako bra wa ha sante achem no fuma hye badwani kwa me ohene frempon mo mfede se sabi o man Ghana ma hye badwani mua ya se wo ye romance scam e wa be fontenta so e de na ye koso o man yimu yi o man na yo man be jeza se hwebu adaman obi anfa hwe nya hwe nipa bokro no a ye bo no ho ban I mean how when come da ben e ba se obi e bokro no a ye se wo hazard ene ye nya manfo mbokro no a mudi tuo kogina kwaso no obi an adwuma so obi e bonkro no 10,000 ye se nde adwuma wo ye dia ye nyan na manfo mudi atuo kokro no kogina kwa ho wie gwadifo na kwandifo ye nya wo no obi anfa tuo mfam what the difference mo me ye nya sanse mhunu ne ka obi bokro no a ye nche no enim guase ne too much ohene from pom ena mo de na kogina no ko me ma parliament na sanche atom no ena mo se o ye romance scam is here na to atwi a o yi US se am no kasei ye hwe ni yi na o man no ye ma emra ne hwehwe mu nya den na nipa bia wo di dwiri mu no ye nche no na o man asom dwie no bra ko bene konkan right kwado me da papa kofi fa mic na afi mintie wo kana wo na pe no ache no mama tifo so edwon kana wo ba kofi ma mintie Alhaji DJ Hitman good morning net say yade ase what with you Hitman fire service personnel awawade enura or Madina Zongo Junction overpass and sana me come can I may appreciate you for what they did or mujina home make sure say nipa ni nyina ni ntwa kwan mo mo be use food bridge no me the video ni ma Hitman Anidaso no video Anidaso no o make sure say omo ma enkrofo ni den nipa na enam kwan no entwa kwan ni mu direct o use food bridge no enu ntina impinifo ye food bridge no nti o use enu nyankopon ye obi akese na wa wutie bia oduru obi a entwa kwan ni mu direct use food bridge no se o pon kwan use food bridge no Hitman me kan ewu ne ye simple woman bi kan banku o pavement so a e was a bus stop pavement a e was a nipa ejina ho twen car ono no de e ho no aye ne banku bia e na o kan banku o hoton video no o mari ho no mu o de atoso o kan banku o hoton santon pineapple o kan banku ni abrobe ene abrobe banku ni abrobe e wo bus stop what's the bus stop udu bus stop o maye eyi wo hon ma rest area uduru ope o ka ma ya utimi tenase etwen no impinifo yes anhyehyɛ ne to wo e ma ye enum bi na ye be fotrotra ye gina hote no ye ntenase no ono de ho na ye choba
any sweet after meal. Choba any sweet after meal. And all kabenku. Udi benku ni wia na watu wanu. Udi benku ni wia na watu wanu kakra wato pineapple ne pear any pawpaw. This is so bad. Citizen baako or twene car and or approaching maame no e ka chense nia wo ye de very bad. According to maame no omo de ne court kurampo obeye obeko. Yes, according to maame no ye bebo audio no or say ye be fa de ne court kurampo a obako gina court adakem ayeden akasa akere say all right say also ayeden o kabanku o bar stop pavement e was nipa faso no nti o de adane banku bia nti nipa ne nam kwan mu eduo bia nipa ne be sie fi pavement no so na wa fa kwan ni mu o twa maame no wi a na wa fu pavement na wa to aso. Yes, yentie voice no obi be ka say bia me na me ka maame nanum to maame pani mu nanum to yentie voice no o ma be my voice. Yes. And to assess a court to craft friend or beko. This is so bad. Or turn the banku. See, yen ye pesca by nyama be on my tongue cawful. Yen ye pesca. Obetimi I am me, obetimi I am meswa. Yes, but this act we very bad. And I want in pain ye ever has say. It's here from Fanteme or a penny moody, but Hasse no wants any penny dear ever Hasse. Mammy penny moo, o cassata say near Oyakura. Wait. Well, Konya, some court so fro and be ye take you on that ye fro so now Konya, some affair now, Obabe soon at for public sympathy. The pavement so bus stop na aban aye nkonya wo ho se ni pantena so enfante na home ntwen ne bus no no waka banku na waka banku wo ho video na da Facebook page no so video na da Facebook no na bra be video ya ka ho asem no nma me nanum to court friend krampo obeko court friend na obeko waka ne banku yes or kan ne banku or turn abrobe san turn ne paw sweet after meal di banku ye pe na wa to abrobe ne bofre yeah abrobe ne bofre na de kuli wa koma wei ye kan mo man ka we ko kasa si obi kasa omu ade Hitman me de man wasi Kofi me da se ma me ma callers no so embre mo na ma wo friend ye 059340 6565 0534 050 we baso na won so anapay wo de wo kana wu ade aba yenda me dima for herbal clinic Dr. Time da so ase anapay good morning Hitman what's the Ibia wo ko de nyame adom me ho boko aye mami ti o de yango kwase be ka safro do ni dancing mami ti wa no pay I mean, omo to ade o do ni dancing omo abaso because page my dey so no ye dey wa jimu papa o be he bra chat ade a o dey sit to mu ade amayen a ye fi dollar o dey amayen any gas bi o dey amayen ano ye dey na me ejira yen ani no ko nya go fa ni ni enkrofo bebre a pepper krum eyi gotamu no we bibia ni wo amde beko bibia ni wo a mo pra bola no ade agum eti asra yesi krum no omo maya ande a yeti eti bola ne beden ebegum na dawroma right what's the me so me da papa good morning be ba che frozen That's me the gift ni kasati gift. Mami ti o kana wa no pay. Hallelujah. Na lady kano.
Madam was had my basket travel cassette, taco, market, and a minister woman in Newton. Now, person, a boutique, some liquor class. I said, Ghana had here. Omudi had an omedia doing Lipadi Bonia, near to Soniso. And to me, the Midano of I said that you needed the Canani Serrano. You. But Anidaso Papa. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Me pa chef for saying. But of the Michael Casafi, Utbojasi. Me pa chua no pay what kind of woman meet you. DJ Hitman. Yedika, Maminda, young brother Penny, Shiraba Kujo and Biasti. It was topical reason, Kayana. If I do my first account and seven. The didn't go Hitman. Obia be say, Namini company with more tema. And I'm a chef farming, so left and right in now. Ya penalty in Sabin Kunifa, Nami Tifi. Na company is say, Member Jumanti, company no money bus, no money canteen, Jomati and job money, any your transportation in our journey, your salary. By Metifina member Jumano, almost a member Jumanti, the transportation need job money. No, Oma Frank comes to come. I don't have Metifina member Juma. That's when we Mikoka Chano can say, member Jumanti, and then normally says Kanamania, and ye. At the end of the day, no one saying Sana Herba, Mikohan Herba, almost say this old man was here, Luna and Sana Media for him and Son. I say we get here and consider here. Okay. Can you be a junior so length? Yes, we. Ever Ghana Maui, ever Tema Bontiso. Tema. Oh, Coco, Quan, so. Okay. Right. But Yanko Pon and Cat on so one pay. Good morning. Good morning, Black Wabna. Me pa chef for saying. I say, friend, Priscilla, because I'm fisherman. You, Priscilla, I mean, you kind of want to pay. Black Wabna. You can't want to say. Say, oh, Ghana. On more betting your boy. On me, more banks, on more good banks. And at the end, I'm so more good banks. No. So, I need to know, not me, a green card or tea. Which you mean, and I'm on it. You're questioning. Yes, or Mujapa because of our green card. Yes, you had this Abu Trika. On Swedi. Or not for any pandemic, almost saying. But a whole minister, finance minister, what's no bo on mine, Ghana mine, or more. Still, Omudaso, a call through a the no DLFM on my way, mono. Omuda so ebi mu by government on to me nyashe fa ho say obi di bonu wa to me di to play mu di komo no mu di na tumu ho by nipa de to me fa no ma ha because oyo mu di she Mate me da say good morning. Good morning, Rabba. We ba chef for saying. Me di ane to me. Mami ti wa no pay to me. Mami ti wa no pay. No. Much less Hana nyanse kasa na hanso na nyanse oti ya no pay da mase na said that bia na mo de bre na o wi to this yes you kin na super because them am aka do na futu na me de me self free na Ghana mpanimfo awofo na youth no na me de maye yentie ni me ye ya ho se ase Kyle must come here by your Juma at your Mayan. I will call it every bomb a battle to the extent that will be at the Bonici. Yes, say, Nippon said, you're Befanico, and I am an unknown already abroad. You will say, I dare now,